Poštovanje, dobrodošli nazad na Ozbiljne teme, gdje sam se konačno setio da završim i ovaj serijal. U prošlom delu smo bili u Budimpešti, Pragu i Berlinu. Danas idemo u Kopenhagen i konačno u Amsterdam. Kopenhagen je prelep, ali Kopenhagen je jebeno skup. Posle 5 dana i noći konačno smo stigli u glavni grad Danske, naše prve glavne destinacije. Kažem glavne jer smo već ranije bili u Budimpešti i Pragu, jelte u doba pre kajmaka i pršute. Da, postoje život i pre toga. A Berlin nam je toliko gadan da ćemo se praviti da tu nismo ni bili. Ljudi kažu da ti se taj grad ili svidi ili ne, mi smo očigledno jedni od tih kojima se to nije svidjelo. Previše brutalan i hladan grad. Ali Berlin odaje tu hladnoću zbog moderne, brutalne arhitekture koja nas jako odbija. Mislim, nemojte da nas držite za reč, možda se vama i svidi, nama je jednostavno gadno, to je naš ukus, naš stil. Kopenhagen zato, skroz druga priča. Mali, ušuškani gradić, jednom rečju, topa. Mada temperaturno i ne toliko, ali dobro, ipak smo otišli dosta severno. S tim u vezi zato i toliko dugo traje dan, do baš kasno, tipa do pola 10. Konačno imamo i dobar smeštaj kod para muškaraca koji su ujedno i par. Ej, u Evropi smo. Pa dobro, to je da, za potpun doživlje. To je za potpun doživlje zapadne Evrope, da. Inače, evidentno da su par po količini Tina Turner, postera, knjiga. Koliko dugo nisam čuo ime Tina Turner, jebate. Da, aj nam zapravi drago nešto. kad ga čuješ. Da, prosto ono nedostaje. Aj nam zapravi nešto od nje. You're simply the best, yeah. Konačno dobro smeštaj, lomili smo rebro po periferijama na ovim prethodnim gradovima. Sada smo, em što je udobno, em što smo jako blizu centra na 3 stanice metrom. Možete ti zabrane svoju slobodu govora i tvoju bogatu istoriju, jer se stide svoje... Dobar. Jedno, vidiš šta u vodi izaziva čoveka. Ja bih se subscribe-ovo. Ništa, aj palimo opet. Hoćeš da nam zapraviš još nešto? Kardio, brate. $4 za vodno. A, fuj, kisele, brate. Zamisli neironično da uživaš u kiseloj vodi, brate. Kisela voda je spas. Mislim, uživat ću njoj za tih €4, majke. Treba, predivno. Jeli smo neki kebab, nije gyros, nego kebab ovde. Znači imali smo kebab, pomfrit i taj mali Pepsi i sve to bilo 7 evra, izvijem se. Ajde, to je okej. Ali piva, sad smo to kao neko fancy, kao što ste videli na montaži, neko fancy listašce. I piva su, ne zajebam vas, nema ništa ispod 7-8 evra. Da, to je, znači, potvrđujem. Špriceri, oni su tipa 12-13 evra. Srećno da smo tu samo 3 noćenja, ja nemam pojma kako bi drugačije preživjeli ovdje. Ali to je lepo stvarno, zato što je uredno, mirnije je, nije ludački kao Berlin. Znači sve mirno, opušteno, ljudi su nasmijani, jako su ljubazni, bogati, rasterećeni. Ej, ali inače vreme je ono, hvala, uopšte mi ne smeta što nosim kapu, iskreno ne bi je ni skidao. Vetrić lagano duva. Vetrić lagano, još kad kreneš da voziš bajs, nije baš više ni lagano. Gledaj sad ovo, digitalno ćemo da ga otključemo. Pa da otključemo. A, jeste, evo ga otključemo. Kakva mašina? Makina, bre. Evo ga moment za prave fanove, ovdje je bio prvi GeoGuessr ikada. Kogod da se ovoga seća, zaslužuje da mi donira na Patreonu. Nakon 10 dana cimanja po evropskim gradovima, konačno smo stigli i do Amsterdama. Nažalost,
Sinoć smo stigli jako kasno, tako da nismo imali priliku da vidimo grad. Jedino što smo mogli da vidimo je da nismo samo putovali na novo mesto, već i da smo putovali kroz vreme. Idemo po taj hleb, momci! Idemo po taj hleb, momci. Why are we still here? Ovi kablovi od tramvaja, ja ne mogu da verujem. 3, 2, 1, go! And it's lights out, away we go. And Sebastian Vettel did get a better start, but it's a short run down to the line, and Verstappen covers him off. Parking za bicikle na 3 nivoa. 1, 2, 3. Brojanje se Igorom. Što su ti tako slabe te noge? Kardio, bre. Skipujem leg day redovno. Zgrada koja se naginje i samo što nije pala. Fotovi ga. Šokirani smajli. Kuća Ane Frank. Pogledaj samo taj red. Šokirani smajli. Shut the fuck up! Ima raznih mirisa ovdje. Upravo idem sa svojom devojkom u posjetu Crvenom distriktu. Svi ispod 18 ugasite upravo ovaj video. Zašto? Baš duva vetrina, ako ste vidjeli na vestima bio je tornado ovdje i osjeća se. Tako da srećem imamo rešenje. Da, kapa je multifunkcionalna. Što najbolje, stvarno kapa je dosta puta pomogla, uopšte zaboravim da skine koliko je hladno, tako da taman. Vrlo drugačije izgledaš kada je kapa u tom položaju. Op, iti zajedno. Jebem ti. Dan broj 4 i upravo smo napustili hotel. Moja devojka otišla za Beograd i ostavila me samog u Amsterdamu. Sa svima onime što ste vidjeli. Upravo idem da se nađem sa ortacima. Tako da vlogovima nije kraj. Promašio sam skoro, zajde opet. Supice i pivo, mora detoks, brate. Ne razumeš kroz šta sam prošao. Pričaj mi o tome. Ladies and gentlemen, welcome to the natural habitat of the bicycle. As you can see, it is currently their breeding season, and it is characterized by all of them standing in series all along a bloody bridge. If you watch very carefully, you can see their spokes intertwining. Like, share, and subscribe. Frankfurt, ne znam da ćete mi ništa uopšte čuti jer je ludnica u ovoj ulici. Na pitanje da li je ovo putovanje bilo odmor, ne bi baš rekao, više je bio napor. Zajebane. Bilo je naporno menjati sve ove destinacije, juriti buseve, tražiti smeštaj, tražiti hotel, tražiti hostele, tražiti autobuse, tražiti vozove. I pored svega toga onda naći kako posle kada stigneš na stanicu da dođeš još do hotela i hostela. I onda tako izmoren dođeš
konačno neki hotel i ova ludnica, ova žurka. I između ostalog čuje se i naša muzika, ne brinite. Malo je bedno, moram priznati, biti u jednoj krevetnoj sobi. Op. Ali ono, barem je okej soba. U centru je, blizu glavne železničke stanice, sutra konačno ide čak i vozom, to je prvi put na ovom putovanju. I ikada, iskreno ne bi nigde mogu da živim od svih ovih mesta i jedno čekam se vratim u Beograd. Jeste nam loše tamo da živimo, ali moglo je i gore. Brate, pogledaj ko radnik neki, vidi ovo, sve crno, ovdje beo. Izvinjam se što mi se ide bradavice, YouTube će ovo verovatno da cenzuriše, tako da... Hostel u Amsterdamu u kojem sam bio sa ortacima je bio super zbog toga što je imao i bioskop i one društvene igre i Dženga jebote, koja je to droga u stvari. Ovo putovanje definitivno nije za one koji su tu da bi malo odmorili, ne, naprotiv. Ovo putovanje je samo za one sa kondicijom i one koji su malo mazohisti. Najveći problem što se tiče para su bile cene namirnica, voda, hrana. U Danskoj sam pivo 0,4 platio skoro 9 evra. Zbog toga je bespotrebno reći da skoro nikad nisam ni pio. Što je dobro. Jetra je zahvalna, novčanik je zahvalan. Moji roditelji neće biti toliko razočarani kada vide ovaj video. Ajde da me odugovlačim da ne zakasni na voz. Tako tih da me sramota ništa pričam, a idemo toliko brzo do jaja. Welcome to the rice fields! Ovo je nešto najluđe sa celog putovanja što sam video, majke mi. Bitch! Mrzlo me da nosim kapu, tako da ću morati da se cenzurišem, jebi ga, izvinjavam se na tome. Poslednji dan, poslednja destinacija i poslednje veče ovog međunarodnog, internacionalnog putovanja, odnosno diplomatske misije sa ciljem povlačenja priznanja Kosova. I nemoj da vas čudi ako u narednih nekoliko meseci čujete da sve ove države koje smo posetili povlače priznanje Kosova. Nema na čemu. Isto skupštine. Ne mogu da verujem da se sutra konačno, hvala Bogu, vraćam kući. Konačno. O, da ste čuli kako sam prdno i jao. Bilo je ovo naporno putovanje. Ako vam se svidelo ovako nešto, like, share i subscribe. Posebna zahvalnost svima koji doniraju na Patreonu ili doniraju preko YouTube-ovog ovog novog sistema. Ovo ovde čudo što klikneš join pa daš neku kintu. Možeš i tako da podržiš, ako to uradiš, tvoje ime će biti na kraju svakog videa. Hvala unapred svima koji to urade i hvala onima koji to već odavno rade. Također možete podržiti kanal klasično i kupovinom, a similuju majice, a uskoro će i novi dizajnovi i za dukseve i za majice. Like, share i subscribe. Pozdrav! But can you do this?